नेपालले कोरोना भाइरस संक्रमण मिगा छनु हे सुई न्याम सिगुदो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय न पिरबियोको विवरण कठन लिपाको निपेको दुने सुई न्याम सिगु ख ठोया ठो आटक हे डकले अपमेट्री डर ख ठोया न्यावा वंगो दे छनु हे सुई निम टक सिगु ख ठो सिबे नेपालले कोरोना या नोगे उनी सिपिनीको ल्या सुई निस व पी खुम ठ्यंगो दो ठुगो इले चिन्निरो व न्यास व गुइ नेमेसिया पीसीआर व गुसा व खुइ सोम एन्टिजेन परीक्षण या बले पी गुसा व नि गुम सिया संक्रमित पुष्टि जोगो ख आ नेपालले संक्रमित जोपनीको ल्या सोंगो लख चिन्नेरो व न्यास व सुई म ठ्यंगो दो नेपालले सक्रिय संक्रमित या ल्या सुई पेरो व सचिव चिन्ने म ठ्यंगो दो गुकी सोस व सुई नेम आईसीयू ले व सचिव खुम भेन्टिलेटर वासा जाचोंगो दो वंगो निपेगो दुने चासव चे चाम संक्रमित जोपी लोय लना डिस्चार्ज जोगो दो ठोसिबे आटक ठोलिसे आटक न्यु लख चेरो व सचिव खुइ नेम संक्रमण मुक्त जोगो दो देन्यंक ने गुम मनोट क्वारेन्टाइन दुगु स्वास्थ्य मन्त्रालय न न्यासंगो दो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइसोलेसन चोनाचोंगो मोखोटका प्रधानमन्त्री या प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल स्पष्ट याना दिएको दो प्रधानमन्त्री या स्वास्थ्य स्थिति या विषय या कया आइसोलेसन ये दुगु टका ख वगुली प्रमुख सल्लाहकार रिमाल प्रधानमन्त्री या स्थिति बारे स्पष्ट याना दिएको ख प्रधानमन्त्री ओली नियमित ज्या दुगु व वेकल टापक्क चोना मनोट नापलाना चोना दिगो टका सल्लाहकार रिमाल तया दिल प्रधानमन्त्री ओली कोरोना या महामारी फैले जुसेले थप स्वास्थ्य सतर्कता नाला कागु टागो दो सरकार कोभिड-19 संक्रमित उपचार व्यवस्थापन नीति आवश्यक जीवको अक्सिजन सिलिन्डर आईसीयू बेड लगायत ठिठी चिताजी प्रकारिया स्वास्थ्य सामग्रीले कर छुट बिगो निर्णय यागो दो वंगो सोमबार चोंगु मन्त्री परिषद बैठकमा थुपे हलजल भएबले टुइगो महसुल मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्त शुल्क समेत छुट बिगो निर्णय यागो दो मन्त्री परिषद अक्सिजन सिलिन्डर आईसीयू बेड अक्सिजन फ्लोमिटर सिरिन्ज पम्प आईसीयू मोनिटर लगायत हलजलले कर छुट बिगो निर्णय यागो ख गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नियुक्त जियादीम दीपक मनाङे थका मौसुम राजीव गुरुङ पद तथा गोपनीयता शपथ कयाटिको दो नवनियुक्त मन्त्री गुरुङ प्रदेश प्रमुख अमिक सर्चन पाके शपथ कयाटिको ख मनाङने स्वतन्त्र रूपे निर्वाचित सांसद मनाङे यात मिग पद तथा शपथ ग्रहण याको ख मन्त्री गुरुङ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय या जिम्मेवारी क्याटुङका गण्डकी प्रदेश मन्त्री सदस्य या च्यामठ्याङ्गु दो अविश्वास प्रस्ताव पेश येना चुनादीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मनाङे यात सामाजिक विकास मन्त्रालय तक्षणा मन्त्री डेकाडीगु ख सार्वजनिक लेखा समिति ये तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक या दोस्रो चरण ठेक्का व खरिद प्रक्रिया तत्काल रद्द या त नेपाली सेना या त निर्देशन बिगो दो समिति द्रुत मार्ग या निको चरण या ज्यान हनी नेकेको नीति वैशाख 12 गते गोरखापत्र छापेजुको बलपत्र या सूचना प्रति आपत्ति पुंकुसे उके या तत्काल पिकेत निर्देशन बिगो ख सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 व सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 विपरीत टेन्डर प्रक्रिया निहने न्याका संसदीय प्रतिकूल जुइको स्थिति बोलंगो जुया खरिद प्रक्रिया रद्द याना याका सुनु दि दुने व सम्बन्ध स्पष्ट धारणा सहित कागज साथ उपलब्ध याकेत रक्षा मन्त्रालय सचिव यात पत्रचार यागुली मिगतक एकिन जानकारी मवगुली हाक्न ताकेता येनागो थका समिति या सचिव रोजनाथ पाण्डे ठ्यादिला वंगो चाट 19 गते या समिति या निर्णय लिपान खरिद प्रक्रिया याना चंगुचिया उके या त तत्काल रद्द या त ताकेता दियाको दो सोनिगले निषेधाज्ञा अवज्ञा यापे निरोसया अपगारी यात ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रण कागो दो महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले बिहिबार निषेधाज्ञा तेरेमयापी निरो व सुइगुग गाडी यात नियन्त्रण कयागो टका टागो दो निचा कचाया छिनपेस व चेचा व पेचा कचाया न्यास व nye छव गाडी यात नियन्त्रण कया निछि होल्डे तया बहनी टोटोको टका प्रहरीले टागो दो सरकार टोकै नाटको मापदण्ड पिने या गाडी चलेमयात न प्रहरीले इनाप यागो दो त्रिभुवन
विमानस्थलीय यातायात आन्तरिक व अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रु शहर पाकी विमानस्थल त कहीं छिन हे ट्याक्सी सटीको व्यवस्था यागो दु तर ठुगो सुविधा त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालय अनुमति बिगो वाङ्गो नम्बर प्लेट एयरपोर्ट प्रिपेड ट्याक्सी या हके तक लागो जुए त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालय मिग छगु सूचना जारी यासे थथे जानकारी बिगो ख विमानस्थल कार्यालय या कथा हवाई यात्रु वैधानिक हवाई टिकट पासपोर्ट भिसा केंगो आधारित विमानस्थलीय अब चाफ्टिया फै ठुकिया लागि सवारी साधन या सुविधा कया प्रिपेड ट्याक्सी साटे फै कार्यालय या कथा प्रिपेड ट्याक्सी या त फोन याना सम्बन्धित थासे पुने फै सोनिगले मिग निषेधाज्ञा लागू ज्याचोंगो इले ये महानगरपालिका टासा ये या खुला मंच खाली यागो ज्या याना चोंगो दो मिग सुठे निषेध नगर प्रहरी परिचालन याना अनडेका टगो भौतिक संरचना चिकेको ज्या याना चोंगो ख मिग टक या दुने खुला मंच तया टगो भौतिक संरचना चिकेता महानगरपालिका इनाप यागो ख थौया नेपाल भाषा बखन थनेको जागुदु प्राविधिक भाषा दिलीप याटो सुभ्याबु सिंह थौयाटा जे बिनिता अले जी नरेश थेस्मी यातन वनिगो उजा फनाचना छिगो दे फिजेमा सुभा जे माभा